Jeste ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Dragona. Odmah skačemo, dugo nisam snimao. I čekamo sada zmaja da nam dođe, da nas sruši odavdje, da poginemo. Nećemo igrati samo jednu. Ićemo do 5-10 minuta, tako ćemo nešto. Evo, odmah prvi ovdje došlo, ali nema veze. Sad ćemo mi ovdje da pobjedimo. A razumiješ? Oj. To nije dobro. Ovo nije dobro. Rado bi pokušao da odem na tamo, ali neću da uspijem. Oj. Šta ću sad? Kuću, šta ću? Razumiješ? Kuću, šta ću? Ovi svi malo vire, hajde kod oni tamo, razumiješ? Pa nisi, ne razumiješ. Evo ga! Oj, bože, jebe ti plan. Idemo mi na drogu. Rundu. Postavite mi ljudi neki pitanja, ali ja ću da vam odgovorim kad i budem imao tačno 20 ili možda malo manje, ali i možda malo više. Vidimo imamo li ovi, ne, idemo da bacamo lubenice, ne možemo, uđemo u žuti tim, pošto drugi tim ne postoji, razumiješ? Sad smo na brodu, bilo bi dobro da je ovdje naravno crno. Šta ćeš? Kuća, šta ćeš? Razumiješ? Znači baže, doći. Oj, čovjeka glupak, odmah mene okasapi, razumiješ? Znači, odmah mene čovjek okasapi, oj, haljavi. Oj, bože, drogi. Bože. Oj, likova, gdje se uštekali, bože dragi, razumiješ? Ajde, gore. Opa, sad bi nešto počelo ovako, No. Sad već mnoga bang, op. Oj, rundi. Ponekad mi malo zabaguje ko u onoj epizodi kad smo snimali preživljavanje. Nije mi radio mikrofon, ali nema veze. Mislim, malo jest, malo nije, ali više nije već nego što jest. Zabaguje, brate. I ne čuje se ništa, razumije. Znači, sad se samo malo ovako čuje. I nekad mi dobro mijeni zvuk na mikrofonu, razumiješ? I ovaj zmaj sad trenutno prošao pokraj mene, ali nema veze. Ema helium. Boj se zmajeva i duše, će ti otić u 3 lijepe, a razumiješ. Idemo sada u drugu igru. Igrat ćemo još jednom, pa će onda biti, znači bože, i onda će to bude kraj. Još mi treba da mogu da uzmem svi
Može i mambo. 12 sekundi. Do početka igre. Sada. Opet mi je bio zapravo razumiješ, moj mikrofon. Ajde skrhaj, bolja. Znači, u ovoj igri ne valja stojati na mjestu štamban. I opet smo umrli i razumiješ, idemo odigrati še. I evo nas natrag u igru, to je sada. I sada. Joj, šta mrazim. Ali wow. I opet ništa. Ništica i ljudi. To bi bilo to za ovu epizodu. Pobjedio je onaj mali. A FPS mi je 9, što znači da sam killovan zbog FPS. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!